Shit, man. Tak me kapap ten mi se la di man bab lap sorti pou m sorti ensemble avec mi sa fèm tete sa, man. Se bay problem an pili, man. Ket, man. Bak pense mi se yon nek ko salte, you know. Oh, so ki la fè ba? Oh, again, men frère. Tak me kapap ten nou la ba. Ou gen lè te inevi la? M oblije neve parce m ap ten nou lotan wit yo. Ah, chè, ou to kou ap inevi men. Ou djou kon sa, kon pa inevi pou nepot bagay men. Non, bak, mèm kapè la trok pou sa. An ale men. Kapè la trok, oui, men. Mwen chè, kon se neve an pili. Yo, a wè sa men, kon ba yo la. Ou nen ap jè gama, yon kon yon jè Oh, gama. pe a kon mo yo la. Oh, que si garçon comme moi, comme activité. Oh, gâché, si tout le bagage qui fait vite. Ah, on est comme fatigue finale avec le fer. Et à oublier le fer. Ou pa pa sa li mwa. Bon, am sa bzim kon sa. Mba yon manje de madou men ke pou kapap ten nou ba men kou yon jit pe ka. So am sa bzim kon sa men. A fèm sa de men. Bezwal viv la ya men pa harite de yon tout men. Kompote sa, ou kon pa afishi yo. Puis garçon comme moi. Des moun fréquenter le là. Yo dou so fréquenter c'est lui. Kou de la pour on moun ko sa manger avec kou là. Qui kou là Mwen se neve mba tou mwen la vie pou la. Mwen se neve mtou pou sa. Sou pa lè nan li tene men. Se sot konti bay, msi ba nan normalite. On va bezwen gâte sa pou ka pe. Et puis pas de problème, les garçons oui. OK, moi Mwen se neve Kompote mwen pa ou afishi a men non men. a gen men, yon fote men men. Pi a pale ou paket ba nan tet men. Sa gen men. Non men, Kou sa mda oulije kon sa mzoulan men. Ase kon sa li deja yon deklari. Pou la ria mye men. Ese retan de sa rap diya. Ouè depi ouè wap pala avèk yon moun kelke so a moun mite a. Yon met se yon ti moun ki te pipi ti paso si pose gen respect pou di. Depi kwa za avèk yon moun nan la ri, salitasyon douè son obligasyon li pou men. Ya, m kompon sa men, ou fèm pou trop tan men. M neve men, pa fote moun men. Sofi a pa bon men. Ay de mati m kope de a, la ton nou men, m bon nou pal fè sirye men. Ou lje kite m kope, pa fote moun men. Sofi a pa bon fwe. En tout cas men, oblije kon kon sa ari men. Mba bon mati si kon sa wap fwe, mbap ka kontinye avè fwe. Koman sa men? Mbap ka kontinye zan mi avè. E pa e chale nou men. Ou va te desave a sou di la men. E chale nou men da pe Ou va a te men. desave a di la men. E chale mwen nou. Sa, ou Ou ba pa te depe a fonksyon di- ave, va gen. Ou va te depe a di kon sa son frekante se louye, ebyen mwen mèm pa vagabon. Baka frekante vagabon mwen chè. E bien men. Ak nan ou men fwen. Ebyen frè, mwen souwete pi devan apren yo moun kap palo pou chanje kompote. E nan moun liye fwen. Bah, yo pas qu'il va pour moun bah. Monsieur fréquent men, monsieur fréquent. Il me dit ça, garçon mais connais garçon, va vous regarder des garçons. E nan kon liye fwen. Sa vin bom chale, bar, vipe, tout sa. Apon sa, apon pou sa ou men. Pou la ria mye, ap vin pou si l'evangile. Bakon sa lise l'evangile isi. Si pou fè mal mesi. Keke!